ज्येष्ठ 27 गते नेपाल अर्केस्ट्रा केनी झले चाहिँ याटेनको जुल आठुके हैन सोस मनु तया तने यार गाडी हुजा जुने अब किए तालिमे तने जी निर्देशक हो जिबी निमडो धर्म मुनिकारु हो जो निर्देशक छगु लस्ताय ख छि नेपा डे रह्यु छगु बहुजातीय डे बहु धार्मिक डे बहु सांस्कृतिक डे जक मखु बहु संगीत न डे ख ठय खैट ठिका प्राठिका ठो आ वेटंगु अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवस या लसटा ठोहे वेगु ज्येष्ठ 27 गते शनिबार खुनु यिडेया बसन्तपुरे ज्यापु माहागुठी नेपा पाखे नेपाल अर्केस्ट्राका छगु नेवा टेको बाजं लिसलिसे देया जनजाति आदिवासी टेउ लोक बाजै त छठाटया नेपाल अर्केस्ट्राका चाहिँ केनिटेनको जुल ठो ये महानगरपालिका या सहकार्य न जप मागुठी झ्याकटेनको जुल ठुकी ठिठी कलाकार पि बाजं ठाइ पि लोक धुन न्याकी पि याना चाहिँ सोसोम कलाकार त्यसमा ठुकी भोटिकाई ठोज्याज हो तालकी निम्ति छि नेवाट लिसलिसे टक्को जनजाति त्यसमा ठुके हपावटी बियाचंगुडु ठोज्याजो तालकी लागि सेक्ने सक्सन हपावटी बियादि आसेन्चना ज्याजो न्याके निम्ति ज्यापु माहागुठी नेपा केन्द्र मूल ज्याजो जुएजुल ये महानगरपालिका ठुके सहकार्य जुएजुल ये महानगरपालिका ग्वालिए ठो ज्याजो न्याटेङ जुल उकि ठो ज्याजो तालकी लागि ज्यापु माहागुठी बाध्य सम्राट नृत्यबहादुर डङ्गोल अठे बाजं गुरु धर्म मुनिकार जुबि निर्देशक कठ जिमसा चाहिँ वेका पिन भाला बिउजुल ठुक्टहे ये यल खोप व ठाठाया छि बाजं गुरु पिन ठुके सहभागी दु उकि ठोसगो चाहिँ सकसगो चाहिँ मंका ज्याजो ख आ ठो ज्यादो तने टक्से तने तोजाउ ज्यादो जुल छि जप महागुटी अर्गनाइज यान्दी वेक पिसन तने जिरो छुटाइदेला छ नुछिबारजी आ छिए तने ठो र मतलब निर्देशकी भूमिका मिटदी ताला छ जिरगा तने वेक पिसन जिरा भाल बिउ जुल आठुके हैन सोस मनु तया तने यार गाडी हुजा जुने अब किए तालिमे तने जी निर्देशक हो जिबी निमडो धर्म मुनिकारु हो जो निर्देशक रूपे तने जिमसा जैन जनडो विभिन्न जाति पिनि हो धुन फटेम्परले तने योको जाति लटाइ फेमो जम्मा 1.5 घण्टा यो तने कार्यक्रम है छि पहाड हिमालय निसे वया अनि ट्युनिङ छोको स्वरूप बिया खाली मसिक्यु किस्म जाने याना तने तराई टक तने जिमसा तने तो म्युजिक सेट नउजला चौथुके त नुको प्रस्तुति सुरु गरा छ छिसा झ्याङ्ग्रो टके मटोडगा ढ्याङ्ग्रो रेछ राछ छि सुमनु बिरामी जुल्ला छ पहाडे तने फुफा या त झाँक्री तने युज ने एजुनि वो ताल न तने छिसा तने ठुके तने झाँक्री ताल लगा वो ढ्याङ्ग्रो ठाई तने ताल तने छिसा तयुडो अर्केस्ट्रा सुइडिपिन्द चाहिँ छोटा छ जिमसा नु सवा न्याबले राजमती कुमती र न्याबले तने शिक्षाई हेकु तक नेले ठुके तने छिसा नु सवा बिया चाहिँ वेक अप इन एन्टरटेनमेन्ट जस्तै आ गुरुङ त सौ लाछ आ जिमिउन पार्टिसिपेन्ट दुका जिमिउ धुन पार्ट शेर्पट सौ छ शेर्पट न तने झाँक्री त सौ छ झाँक्री न जिमिउन पार्टिसिपेन्ट दुका अले अनया तने विभिन्न जातियो तने जपटो सौ छ आ जियो आ राजमती न दु सालगु गाजा न दु गुलिबाला आ त ढगारी छौ रंगी संगीत तने ठो तने वेब तने छि अर वो तने चे आकाश तने वो नवरंग खण्डे थे ठो संगीत यो तने मुख्य भूमिका रह्यो नवरंग ठो नेवाते गुलिन बाजाडो उल्जग मखो नेपा देय गुलिन बाजाडो गुलिन संगीत दु वो फुक्क संगीत त छठाटया एक मुष्ट छठाटया चाहिँ नि ठो प्रस्तुति आवे जिम उद्देश्य ख ठुकिन चाहिँ नि समग्र
नेपाली सम्पूर्ण सङ्गीत एउटा चिज छठ्याट या एकमुष्ट प्रस्तुति आयो निम्ति जिम्छठो नेपाल अर्केस्ट्रा गोसाले बोटिका दिनु हो विश्व सम्पदा क्षेत्रमध्ये न्याठा छठा केनमा लिएका जिम्स मने तै हो अनलिपा छ तस्कै तौरम कार्यक्रम जुजिया चाहिँ नि रङशाला न वनिमा लिएका जिम्स मने तै हो तर उकी मध्ये चाहिँ आठो ठो कार्यक्रम मेरो जिम्स चाहिँ नि बसन्तपुरै या ख चाहिँ जिम्स कोचित हुन नेपाल देय चाहिँ नि हिमाल पहाड तराई चाहिँ नि अधिकांश नेपाल देशको चलेजु सङ्गीत ख वो सङ्गीत त जिम्स फयाम पक दुट्याक दिनौडु जिमु लिसे छुटगाडहरूले द क्ले नापाला नेवा राष्ट्रिय गान अन नेवा राष्ट्रिय मे कला ज्यापु माहागुथी मे दाफा सङ्गीतै ल्याखा चाहिँ निस्नाट ग्वारा याउजी अले चाहिँ नि मङ्गल धुन याउजी अले ठो तामाङ सेलो कला अन गुलिट फसा तरी 12 मास याउजी अन चाहिँ नि ठो कौडा रिउ चाहिँ नि ठो खैजरी ताले जिम्स कौडा ताले चाहिँ नि मतलब कौडा मे यो धुन याउजी अनलिपा शीतलामा जुइ मे याउजी अन डिमी डिमी दमरु रिगु मे याउजी राजमती कुमती हला तप्पा सिनाजा सोरथी नौमती बाजा सिलु अलेठो समला जय नमो श्री बुद्ध सेब्रु एडियो लासेमा पेमा थाङ्गे राव पाँचरे झाँगड ल्यामो दाजु यही थाइया टिकुली सालुगु गाचा चण्डी बालाचरे लसतमे चाँचर मारुनी जिगुथमन सैथरी बाजा जिम्स थुली चाहिँ नि झन्डै सुई सोपुमे ठुकी दुइठाक नौडो